Lupić ovdje i danas radim još jedno video, kao što vidite, opet radim ovu igricu i danas radimo sedma runda. I da ljudi, ovi su bili mnogo laki, u onoj epizodi bili su mnogo laki i da sanjao sam na jedan čudan san. Kao na primjer da su me napali monstrumi, pa onda neka devojčica me spasila, ali imala mač i da su odra svi se igrali sa kockicama, gugu gaga, da su deca bili policajci i da je Paki nestao, ali predušio se u drugog psa Paki, pa kad sam ga otkopčao, onda je izašao nijedan pas. Kad ono Paki i teleportovao se. Pa hajde da počnemo. Opet radimo ove, ali ne znam šta je ovo, neki posebni ovi. Sad ćemo da vidimo. Vidite, šest runda, sad će ovo 7. runda. Znači, ovako. I da počnemo u ovaj video da nudušavamo i ovo mrzim kad ovo za sekundu. 4 od njih je. Ne, 5. Čekaj, koliko je ovo? Ok, u prvoj epizodi je su bila samo 2 od ovih. Eno ga glavni tamo sa... Pa, napadaj glupi Stickmanu. Ajde. Vidite vi što ima dole na nogama, on je najglavniji zato što vidite da ima ovo ovdje dole. I mislim da nikakav od... Izgubio sam sve super moći. Ali su oni izgubili poene. Čekaj, mnogo sam čudno nešto ljudi, zato što sam je neki čudan san. Mnogo mi se da osjećam čudno. A ne znam što ovoliko izgube malo. Ok, ko je još ostao? Jao! Je gotov? Dobro je. Ok. Kako da je? Znači opet ljudi, ovo je bila najkraća epizoda od svih. Mnogo se osjećam čudno, ne znam šta mi je, nešto se, da popijem vodu. Izvinite ljudi, osjećam se nešto čudno i da, ne popio sam vodu. I da ljudi, osjećam se nešto čudno, ne znam što, sanjao sam taj čudan san. I vidite, ovo je 7. runda, vidite ovdje dole piše 7. runda da sam pobedio. I da, u sljedećoj epizodi radimo ove, to su neki novi, konačno radimo nove, znači opet su bili ovi. I da ljudi,